L'estate è arrivata. Il got miraculos è ossa plan veta. Ils animals di got von tracatant tranter les plantas. Ma becen galels. Ils infants de la Vischnanca vignen gugent anti got miraculos en la plazza da Giuir. Uscei ston ils treis ameis not la golp, Lina Lloir e Chueta Ruth, che tar bungs zops no ci son zentupar senza nicr via den castian. Ozza Llota Lina Lloir notirs era quinta tutta agitata. Iva vi batasendes! Not la golp domanda. Batace? Batasendes, repeta Lina Lloir. Infants con facils en tuniculets, anti nos got miraculos. Chueta Ruth rappla il front. E ce fon quels batasendes? Lina Lloir s'agliotta plan plagec en se ed en giù. Els barsen lionges sur en fi, canten canzuns e fon provas da curage. Not la golp leccia il sis dains. Quellas lionges tungen propa bagn. Lina Lloir cloma. E quellas provas da curage, i fis irgugente na batasenda. I vier mosar cant corajosa ci son. Chueta Ruth scassa spert la testa. Senza me. I sto musar a nin in ce. Ed i saer desister flott de las lionges persades. Lina Lloir varda se not la golp. E te, poter essere in batasenda? Claire, si deci dat lionges sunga della partida. Clama not la golp. Usceia vonels a domandar tot ils animals di got miraculos si han gust da davantar batasendas. Alla finala e nies notirs Rina Rangla, Eric Erizzon e Madeleine Mecr. Ma essere in batasenda è becci simple. Els on nin idea scufar in fi. E no dues jecr per les lionges. E ci conosce son buonas canzuns. E no po mai dati quels bels facils de calocr. Pils facils catir spert in a schliaziun. Els remnen plemes d'uccels en differentes grondezzas e calocrs e fermen quellas alla testa. Lina Lloir fixesce una bella plema alfneira d'una giazzla de vos l'orella. Il fi, les lionges e les canzons en tutegna della. Il più important è naturalmente la prova da courage. E c'è courage ci tots mossen. Not la golp tigna vessi a toppa en cunter en formiler. Usceia ci tot las formelas von a spass surit si speil. Madeleine Mecr zappa surides dat Eric Erizzon, senza far mal alla sias pitchnas toppas con las spegnas gitas. Rina Rangla zanoda trasi doc immens frect e dareva sanga e frescia dall'otterman dalla riva. E Lina Lloir? Lezza vozza lecr d'una crepla ota giù anti lai blu. Ella stata agli occhi della crepla 4 metri suri lai. Ma ella ves bec pensò ci fis usceia ot. Ils ameis de batasendas en de sperella e specen. Lina Lloir combatte con se sez. Et ella risca bec. Il è sci ot. C'è sciela a fa mal. Ils ameis provan da far courage della. Ma Lina Lloir lascia pendere le oreglias. Scucci ella a turpegia. Cosa ainten els in a voce desperada. Ageit! Oh na! Mario Moscia esa placea ainten lava e taccia alla surfaccia di lai. Els aniainta. Senza pensar dei, peglia Lina Lloir ciac e saglia. Ella sa sfonza anti lai e sa noda spert ter Mario Moscia per deliberare l'or da lava. Ils ameis giubileschen incantos. C'è coraggiosa ci te ist.
Lina Lloir è tot loja e scassa le sis oreias bleccias. Cura c'è la stat puspè davanti il 6 mes, deila. Iva ostia pienza c'è. Nox battasendas, va in bet simplemente da musar courage. Nox studian esser couragios per gidar ad otters. Tots fan applaus. C'è stupenda idea. Not la golp cloma. Te has tota ragione. Ivi bec disturbar per las formelas. Ivi spindrar in ci e musar ver courage. Scuti. Davenda quel van Lina Lloir e not la golp quils battasendas trasi got miraculos per gidar quels ci dovran a get. Si son ciueta rute o ser davantada in a battasenda. E ci so, si son ben spert puspem musar, ce couragos ci en.